turi mu maziga tuyita mu mitawana teturi kayamba sebo tufiridwe Maria fe kandi nteka mabashubuzi binare ibintu baferwa nkashabira umufu yahimbuka Bishop bitubyo kusaga ninga kugira ki ukashabira umufu yahimbuka bunamenshi yo mboherezo ubwo so ati kinabirigiremu hati nijana nkani nyigariza mumanya nterango wanyambere kushabira umuntu akahimbuka nkashabira beremezo mbaka kumuruka tukubasa kunyamba so mpurira karyanyijamu kugira ngo nubara yarembereza turumu iziturkurabara mu konkaro rango ryahiguri yari so ati nkibaninye shongora nani nza ko kubura mu mankarete nkeshongora uruwaguru waburimbera mukamuri waguru mbwene ngubani nkeshongora ati konkanabura sente zo kucira coding Ore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati nkore media birankore Yes alright abafite bare nkore media TV program na kibazo nkabureshari na MC Mashweko kandi today guess what nabasa kuba nimba retero musheja wa mani nkabagira nti ebirungi nebisa nibishangwari nkore media TV so just ameshaga untu kugumogatire kandi tongera tusimimo mwenda bari kwijoka kikaho ankiwisha first time ukabasa kwa no subscribinga ukalikinga ukasharingira bagenzi bawo program keji ahasagara bakabasa kuba nibaganyirwamo because abantu abinji twamureta aha nituba twamureta kugira ngo atambere imwe abo kuba we niba byamubireho ninga shine byarabiremu hatuwoshanga ngo konka hina hiyashiri so kireterani uri uko urukubona basa ko uri mu mberejo kandi cyakuyamba kumanya okuwako basa kugirugamo today twine Bishop Eke Jose kandi n'umushongozi wa mani ni Bishop so kandi n'umuntu wa mani munonga nitsa kwantuganira munawe kandi turi kumbuze nebuzo bitari mona bimwe ahazagara ikintu kirwaza kuba nikitambura kurunje munonga reka maze mwakira musafite bari nkore media TV ahazagara tubase kuba nitweyongereyo nakwakira Bishop Ramsey abafite bari nkore media TV abari mbatureba nibanyeta Apostle Atwaire Kachejema Joseph kandi ubinjo bakumanya ka Bishop Eke Jose Apostle Atwaire nireba Kachejema reba K Joseph reba Jose mba Eke Jose so bamanya ka Bishop Eke Jose YouTube ni Bishop Eke Jose TikTok Bishop Eke Jose waronda ya Apostle Atwaire Joseph torambone o media ni ko esa Bishop Eke Jose kandi Bishop yoborebere izina Bishop ni office kandi einabe ni imperezamu nkanka humura koga ikintu kwenda ngo ntanisize kwaho ninye no ntanisize ibintu bishataho Bishop pastor na apostle nibufiteganisa nure uya ati ni Bishop nanga urunije ati ni Bishop apostle ndiri urunije ati ni pastor ogun apostle pastor nangona munonga pastor apostle niwe bikira ku confusing so hati pastor nariyo murisa murisa pastor nariyo murisa mwembezi we kanisa kandi Bishop nabariyo mureberezi w'amakanisa uburisa mbwene naina barisa bakora nabo bari hansi bina makanisa gandi agaru kurebera Apostle nabatine kanisa we nabariyo ntumwa yarahanga nabasa no kurwa mu kanisa ndijo atuma umuryeji ninga rugo mu cyare cyatuma mu kindi so we nabariyo ntumwa so amashuta gundu futambura mu nago butumi then office nkabandi Bishop na humura no munda benyine kanisa yindi ku pastoringa yindi pastor wayo yindi kurisa ko murisa ka pastor we kanisa yigiko kamashuta ago kuntambura mutwe nago butumi nimbasa kubandi aha hate mukama kuntumeho akikiyamba kige cyawe ncugambere kandi ushange kiri cyo ninga wacu twaza kukuyananda kikugira mu mugisha so office nezi hariyo bwa pastor hariyo bwa evangelist ababurizi benjiri hariyo bwa teacher abashomesa hariho ya prophet banabi then hariyo na evangelist nabagamba katore evangelist pastor evangelist teacher prophet and apostles yes so ataho wagira nko ku Bishop no bari ukura Marisa na munonga ko munkirize je ningashi umudine y'abarokore no shanga ngo noboye namakanisa mingi inoko hati kucyakubaho nkamakanisa ago gakimuka gakagwa gatakiriho takigine
nusigara bishop ninga hati nogarika yabwa pastor. Of course kuba bishop nabakutora nabutorani tokuchero kacheyeta nuka njangu yimo kukagira amakanisa minje kakoro kuno ikogiye ta televine akabona bayikeza amakanisa mushanjo ningi 10 ngakize kambe bishop kirigirana no buherezo bwo kwereza nabo konka bwa buhereza ubuhandikisibwe bw'inamateka gabo kinamateka go bakora mu kuza kuronda overseer ningashi umureberezi kandi wabori mukama yakwire mbabazi oriwe founder kandi director aho wazara amakanisa abana abantu bagomba kweta bishop wabo so konka once bishop always bishop kirinko kureba ba MP kwa wamutira ka honorable MP no bakwa yesimbera tarebemo bagomba mweta honorable so once honorable always honorable so now once a bishop you always die a bishop chorko no buna humwire nkagumana bishop so konkana asigara nindukozesa o media kugira ngo ninka identity y'abantu bamanyire konkama shitaka kuntamboro nago butume era nyona ni nyanjura ndukuza nka mu kiterane bakundanga banyeserenka nko umuhereza ndukuza kubura nibakira kundanga nka aposo atwaire Joseph then konkabo kugira ngo abinjene bamanyiro music kandi music kurya bishop kurya giro music ya remere hati ninga medi hati na bambanye tanka chivuru wotarangire bishop eke Jose wajoti ntwenda kuranga apostle atwaire Joseph naza kubarya abantu tubakwijja tubakumanya konga wajoti tiyentereta bishop eke Jose na kweshongora bakumurangora abantu bacamuka okay nuwo gwetchine bishop eke Jose nuwe twabaretera kandi umuhamuhura abitu muteba kubanga program eje kuteka mu center no beta basemanda phone solutions abone baguza amasumu kandi nibaguza amasumu mbakabyona nyonda smartphone ITL wati zona Samsung nebinde bakabyona kandi nibaguza mbwingi bagaraka baguzani wor kwendese memo nibashangwa street BNK room number 037 mbase kwa numuzayo mubahagire kandi mbase kwa steel nabone mushuburayo kandi murukweko raka senti bishop wije wazarwa nkahi wa kurura nkahi okushoma kwawe ukabana ukatandikira nkahi nasare yawe okushoma kushika kuba bishop rero nyosho mena sare tindashome tukashoma P1C P1B P1C P1B P1A konka zize class tindazishomere nkaza munakuzire so buri class nkajishoma muke sandemwe P1C nkajishoma mu sandemwe P1B najishoma mu sandemwe kandi nabwe keritamu yakashatu bante ko P1A naza munashoma mu sandemwe twakora bigezo nazo P1 ubo P2 ushake P2 beke P1 tinkubyishukaje P1 kwa rugomo zo P1 zo P2 yetinki byishukaje kunkani nzarwa hifantungamo yabakweta cyaruga bongera kajara nyamunuka so badawo nyamunuka tanche kushoza ba star ndebere hari giyo no gumwana Sara Katumba ari na argayo so nyamunuka etanchire kushoza yo ba star so nyamunuka ejo niyo town yitwe nkuru so tukatuyo ko cyaruga tujya barisa hansa nyanja so tata wanje ntwabe yine kibanje cyangwa umununga kari go mutungi kamba mweto mugenzi kacegema ndizine ri yakacegema so konka kije yafa bakamwita akafa nkacenda na gumwe ninja cenda bakamwita bakamutematema bakamwitira ki abana be bakamwita ngo mukahurira mbu era ba braza na ba sister bari no bandeba kumurabirebe binayinka hurira mbu no manyo nkancero muto yimo mwakuzire so nkahurira ngo aba braza bakuru no kuba kwatagena ba mama bakura kwatata kai nabakazi bingi ngwaje nkatumwite tuye bintu so bamwita eri bintu bantu bakabirya byaho era nabana bari no babona so konka ntundu kurugaho tata kafanye n'emyaka nkeshatu konka nkana atanchire kweza hwezamu natanchire kumumanya kandi ikirabe cyo butume kikakintu no kuruga kare ako bakanja ngo izo barumwe nkakunganya papa bya avocado nabe kumumbando ngona mujyango eji ni miliyoni emwe necweka nabe mukwasa ngo kharabiro obiro bice ngo umwana gwatembe beyi aza kahingira umwana ngo bije bagura miliyoni emwe necweka so nkakimuraguraho cyambaho konga so kuyabahereze kuzikwato bwirobwo haraba ibiro bice niko kwije bakamwita
kandi abo bakuza kumwita nkarota ngo namujyango utarabo kuntu baza kwita so nko bantebize nko yarabereyo bamwiruko yabasiga so konko gundo murundi bakamutega bamwita babasa ko no bihabati umagaragense sorry ahaho ngato mwana warize kuferwa sho oruwenka niwe haturi no muzire wawe ni mama wawe waruho situation eje ninga shemberejo ekakutambuze tako trist kuza kweza nka P7 muka kushoma ka kurukutani wabironda school fees mama wawe no yabironda school fees lokurya ka kurukuta bekabitambura bitawo mbere kanga ekabambe munonga rate ndashomere ndashomera abo kubanka shoma komo mu cyakashatu hatkanda okurgum ecyakashatu cyo cyonka nkacishomera nko mashomero nkana ningatano so inyote ndashomere abo kuba ecyakashatu cyo tendacheze nkacishomera mu mashomero nkashatu ninga no kurengamo ecyabe nkituma wargo mashomero wayo ndo mashomero kikaba kiri ki school fees kandi ekindi mama akaba yaguze kibaje kigenchiko hasigaraho kake arkunshomisa so ije amperekaho wanyinento nze gukora ki nze baze kunshomesa side zo kumitoma so kunabendiyo yasigana mungu naza kushoma nyinento kuyakire yante ko mukuri sente so nabo muri sawenti ati owargo mukogire kushoma atowaka kuri yawo muri sawenti so nabo kuri sente era mitomo nkarebe bintu bihango karebere enjoke za burkara ako hakariye birombe ngo bakambatimba yo banu gorodo bakambatimba yo ki esiyone timba gwire munongo kwe so nkabo kurisa no kugemara ko bwe bunyi kamba ndi mukurisa so nabo gumanisi yo munte mbandisize mbugana y'injoka nkarebe ncwera nkareba ho zatimba njuru batantagenderire umweshanganizo rwana nizibinga ngo zitarye zitetente nkareba njoke ruguruka ikaruga nkaye kaguruke ketamka kakuriya ikaturura so hantini samunonga niyo experience mwazi chantini so munsi so bamukuyizire yizire kundebayo yakayanshanga yo yangera ati yanciko kinabero yambuza tembere ryeta nta okurya nindi omundu gumwa kwa ntati no kuretere omwisho emeri so no kuryo omundu gumwa atasya so ramjani ndio omundu gumwe naiza kutasya kandi nabwe nimba ndisize tinkushoma so mami yagambira yabihanye nento atomwana te no muntu babe yamushabe kumuhera tumwena muntu mere ngumutware arikwenda kunyaho nyinento yangabira enkoko ekenetera yajimpa nk'ikirabo cyo kuriso wibo nabarisizi so tukantu tutambuze bigere kuruga okoko mitoma kuzo witu cyaruhuga okonosi okosi ashi imotoka zikazi taro pichi zikazi taro ne pichi zikazi takizire akaronka bwa kwinguki ubwo bwa kwinkwinga bwa meti ngo bari batekidomora kaho misho mwamure bije so bukaba nabo oko babiri bukora gatanga ati nabo ko witu bukaba burubuce ko mbyaro bukaba nko witu nyamunuka kabukabwi n'abantu kababiri ningera so tukatambuze byo ko simboro mukashesha uhikayo umwazwe so nabone kutanturwa tukacera ngo tukakowita umwazwe ukutayo twahika tutomuka twashanga amahurire ngo hari ikiterane kiri oko kurwashamire nkoko nyimokwe ubaninkahi nebyo gatinki bijuka bani cyabajumba bani cyamajumba bani cyabazara kizara nkoko tinku bicengaje tinku bijukaje byaro haza idetata kuyafire mami yaro jajuno atkuyajunwe yagumana ntwara mu cyaci so no nabe nisho mumu kurwo mucyo kwanze kuzo mu cyakasha tukatu bantu za cyaci nyina bimbani ntware bitoke byacu mu cikumi kandi kanisa yabarokoreka beri yemwe umugombora yabongera ikaberi yemwe rukuri yabongera wahingura cyacu Uganda yabongera nabaheto mukataba so pastor wita kaba baruga bucenke aba kwata bucenke japa apatorisa garika nido turga cyaruhuga twije so ninye nabe ndio mo baherezo mu cyaci azo mu cyaci omwe nkijana igera mufutere ngoma so nkani intere ngoma mama yakuza kumpereka kuriya nkandi yo mutezi ngo mu cyaci eze ngoma zempu nkantere ngoma mukaga so kunize na upgradinga
abo kwa kutwakira mu kiterane cyo kutwakiriye mu mami nto yabe na mpere mu cyaca kampani kecebwa yakajya twenu byo kushoma byayangirika nk'uyu naye nagama mukama tagama mami namujya nti kandi kore mukama byo nebindi kwa yantu wabyine waho ukabone imyaka nkenga hato bwe njya kandi hagati ya mukaga munana mwendo umwe abo ko muri 10 nkana gace na stable izingiro mu cyaci yitwaho biza bampo burisa bwo kuba pastor wabana amyaka 10 amyaka 10 amyaka 10 amyaka 10 bakobwa pastor nkani nshoma biburi nimbura nishabera barwire bacera nintere ngoma nkani nkore ibintu byinshi amyaka 10 umuntu wabire shomere cyakashatu hato kuru pastor urukumana kushoma bible kandi biburi kandi nshomero nyankore konke yo rujungu ntakugezaho nekigambo Jesus nyonka rwo mushomero nekigambo Jesus ntakukimanya era kunagarikiro atwakire twashango bahira yo ruterane kuri nyuma ya rwashamine koko nyuma twahazayo twatambuze bigene ijuka watamburizo bariyona nabwo twaka nateka urugendo wa mame namusiga natambura nagenda rwashamiro mu kiterane kandi nkundo kushaba munonga katambura naho urugendo ruringwa natambura nkesha nkemene cweka ningibiri kinakire yonti twashanga buye buryo nubo mwazi ukabari bahezo kushaba ko kabari batwise byo kuriya byo ruterane akari pastor mugufungwa akarujyo bakargire kamparo bamasaka tima kana gambo ruganda kuyabaza kushabira abantu kubahika katemba ntebi atambura bwa bench yajya abantu mwe buryo mwe hayecho ine mukamaje cyakora atabakwe bitoki abakweki atkonka tutwafune inyama y'abagenyi inkoko tajiro atwera inyama tajiro lete inkoko atampana ko mukono tinyondi ya atiwe kana unogamba chinkandi kagufuna gunende yakashaka gufa bwembera atiwe kana unogamba chintina haye inkoko yanje irisaba baba ekaya kumukeka yatera nkiwuru rumwe ningabiri atumbwenu ndamukamakorechi ntumbwenu ndio muhereza waranga ntambwire munonga ntini nyenda mukama mpegari enda kumeni ntamburo nani nzo muntera ninganiza kuhereza mukama kinaje ntini nyenda mukama mpegari nachirekana munonga nkori omushijo baterumayo wabe narekana ta Yesu mwana wa Daudi ongerere mbabazi abantu nguhunama yakuma nayeta so nimwe nimba habura wano shaba gumoyete munonga bareka kukuna misango utakarekana abakuna misango utarekana bibyabo babyine iwota byine wano shaba rekanira Yesu kwararehe akwereze so kugira tumpe mtwari kumwe uriya bana jati 10 nayo naza kuziyombera hagati y'abantu kandi ngiyo nono mekize bucaho kuri una inekizo buki nkinaje ntinyera mukama mpegari nkantaka mazireyo naho rumusha yagarika ngunywe gari naje umuha mu banta babiri bari yo mu cyaca ni kimwe byo futangaza byabanze ko magara ganje ako nkahurira ko tahuriraje none pastor yabuza twagera ngwenci atinywe gari naje umuha ngojina hawjirete ngaza kurana nahura nabasega batabantu babigizayo musha yagirete gari yagipaka nko misho ngantakeje no kujivuga musa bajinkwasa tarebyo ngumanya biki bajinkwasa namwe na receipt kuyabagina kana ajimpa yajimperaho na bajim pastor yanyankare gendo zo kwene koko yawe navuga kajyana imvuga nagendera umukacokoro kantakeje kujivuga ngajyana kuma kujivuga era mu kujinyegese uko ninjuka kinaherezo tankuru wahwire bakunyegese garejo ekija yangwera yancume naju yantera hansi den naji byamiri hembe ryancume nambwe nantu anakira kunshasha kwakora aho bwire hija nshasha so nambwe nyebuze kukira kunshasha se kifuba hati nubwe nakijuke rizongwe keriye gara kwa ninkani nyebuza eje gari nkajivuga ntakonganta kuma kujivuga kanje ndo mukacokonje ntakagere bati noguruka atoriyo gahanga yakore cyamagero kanisa bakwereze gari nagenda narete nkoko nafunega natandika kwereza mukama naye gufutere ngoma umucaci tukakariya kakanisa kace karume birago entebe akarumu ibiri ya pasta yo kuzinga bati no jukubura garuko jukuba agiye kamesho dena entebe ndijo ke officier yo mutezwe ngoma hatwa bana ndafutere ngo kwa no ndakushtamante bokoye gufutere ngoma hazo umutezi wengo mawitu bakama mweta James no mushubuzo bikade namwe na nyamunuka haina kaduka
aho nkaho mugenyi yabira ine nka bucaho so hato gumushija akacerwa umucyaki ubwo jemusi hato mukucerwa kweye nyungumani nkopo kwa kutere ngoma nzukwata hata kizo barimo kyacerwa nazo natera barabyataha mbajya ngo mbatere nagumani intere ngoma umucyaki so kuna kize imyaka kana se imyaka 10 aho 10 bato bateza mu mizi mingi aho hata no bankwasize ko bembere minyeto kwa pastor we minyeto so then hata hunatandika kutere ngoma nabwe ntambara tuzomuvana ituzona tutambare gombora yone cyarigiremo hatije harga abantungamo abasumba abantungamo bande barangunyine kitone bija bashaba mami bantu barantungamo konka batakantu iro mbere ebyo tukantu igero kora bakambigiro kora PLE ya Kamishego Primary School hati shomeri ya Kamishego nguma ati nkibaninduga cyaci ninga bana nabargayiziba nabarga cyaci ndugayiziba tubugana mbasha bitabo ninguriza mndeba nkora minga atobuye kubwakire nija nazayo baranga ngo hariyo aba P6 ne kibarukoro bana baketa cyo bano moko bani primoko bani ki moka na primoka tinko bicengaje hati njanza yo nshitamere bizamwe ebyo mbika apozo yenda twe serious ukakoma mpesiri warga yo kumanyora nyankore utarashomerera urujungu muhero bana bisha bagumana ba meetinga utakuchimanya kanta kuchimanya muhero bagumana meeting abana uruku Kampala ndi Kampala umukarisa ya bed bwanaka ndufutura kanisa ya bed bwanaka umuntu akangabera bibuli y'urujungu nka ekigambo Jesus nkanchoma justice oba justice tingumana kuna benchoma kata kuma kuchoma Dero aho muhero kwaherize kugumana meeting abana washitamire bigeze bye cyamushanje wabisinga bikabita bye cyamushanje kabiye bye cyamukaga bakuzo mu cyamushanje nabika hatike nabikire nabura school fees nagarika nagenda hata nangwa hino umuntu wizere akanyamba kajya ngo nasa kufuna yakasete nanje neshome kutwata kubotaje nashomayo sente zabura nyantu bishibindiza cyaci kabante gize kari kiterene rukungira kandi hije yo majungu bazo mu cyayi rukungiri hari yebitera no kuyona tinyokanzo mu kiterene nyegendera so kinaje garukanyije ngo babambere nankane banayo numoko baneha nayo njikora nayo njika tugenda kubarangire ngo ari yo kwizuza ngenda nyuzuze ukakando bishop nyuza amazina ebindi kanta kubicenga maya index number timo kubyatu abikozire banteye ko muri ebyezo kubyizere bya PL inge nambikora mperero bwa ishomero mperera nakore bigezo hati ejeje nibageta cejonere certificate nikakari chaka kantu akuba kwereza umuntu yakubaheze P7 ari ziti niyo pasiri pone akaka papura ako nkihireyo nazira abana bashatu abuko bakanya ngo kiyayo ine kushasha school fees zenye mazona ati kumbe imine yabiye bishop nafune sente ndukwevuga nyine nemotoka ngajya ntibitu kundika kuriya nyine kicinkwenda kabarambuza kapapura ako abenshi kanabikoze byizinze kakiyayo neze nabuze editie nagiye no gambo rujungu nahikayo nayanjura atuyere Joseph werere I was a student in this school, so I did the PLE. I need my results. So the bank charging a cent. Bangambezi wo kumbaje nazi bashashura. Ba karondo mu office. Ba kiye ba camp. Namwe ntima hina akabicire kungakini. Tangaza ko. Ebi byakibyo kutangaze ebyo mbuto. Konka no manya kunarigeraho pastor bari abantunga mu kubantwire akari mushaka kumweta Fred kaye kitibwa cya mukama akari ryo bari Kampala bana Masaka ija kwataga no mushaka kamba mweta haleluya na wari umuntu ntunga muntu yawe nasinga indongo ari nebyoma bya mani haleluya ogwe pastor haleluya hati bine kanise ruhoko hati banye kunda bufutere ngoma kuna cyekwe nashanga ko yambe nintera mukaga kuno bine munana nazo nazo traininga nazo kwata hato bwenka akayizura umushija aje Kampala yagumana ishongora umucaca hatna ina mukopenaje togo mwaka no wakabi tunabasa ko shongo kitari cheye maye ikishongore cheye kitari cyabandi
nanye kangu menshi kore atandika competing nawe atuburwa mukaga nkanje no mukishaka haza tukatwine imirimo batwiraho acacu tukantuturabana ki 18 baba kubabe kubegisa ubuhereze mwena muri aka cyaca mukuba ko yisohereze so imirimo batwire abiki bakaba bari guteka kozya nebindi rero n'abasigazi turya bo kuguma bagwiraro korake kuguma bagwiraro ase abagwiraro bakaba barona cyaca nizi tubareta niba mwari meta bagwiraro mukagara mukabakuma twatugenda tuzakasasoro ntungamo twata bagwiraro tubakome muguha tubareta tubekoreye tubatwaraho acaci haza cyacejo bakabapangise umwanya guruhemizugo ate mizugo bagisigiye amato agindwa nk'ebihome hatukateka mu gwiraro tumusibiranamo then hatuba bagana bagwiraro orasi orabanze kushabira mu gwiraro akacera niyo yabere taskito gumucyara wa Kaye Fred Kaye niwe murume yabato yito basigazi obwe nkanu mugufu nkanci ncugunerenki yakashaka gufu kamagara make so tukatugenda turara umushozi turara ntushaba tusimbera amajonjure tuterayo butuseseraho tukuronda amajuta go kushabira bagwiraro kwango aba asinga kushabira bagwiraro owe yakarako kucera bakaba muhecerabo so koshanga mu kwabo akirekirabo muri no mukorana mana mu rukushaba mu rukwayo mu wawakiri abari wabanza kugira umugwira wabo bari yabanza kukira kandi ikindi bakaba cya kutudiployinga ko okubogeza no kuba nabisa hati tukatwa twara umuhanga nkamukataho nako karuhoko hanso hansa kari ekibira hate kibirecho ubwo gumucyara wa Kaye yanje ati namweta Josephine aza ine kanisa eri kashenyi ninga shenyi side oko ntayine kanisa namboye nuko rufuno buye ndakutwara yo mukoro interview umubuze utogo umuntu akashabira umugwiraro yacara ati kashabira mbikize amwe na Daneri Daneri akaye nera Daneri tukabanza mbikize yakera hanzo bambeta mbikize akana ruga murisa tukamushabira yakera mbikize ekinkumanya hakayo mushawo mpanguru kufaryo mushawe cago ati muringwa muhangu mbikize kuyabira cyo mpingo ninga ya akijwa karyo mugezi kuma musibirana wobo tatire mukufura heru tukatubatine na kufuru sente zo gore kufuru so tukatuziteka mu buti hata kinyenya kijya ninga yarabye hakati ninga foka kuma mutware meri wajya ngo ayanga kuriya ngo muntere mufuka mucyo mutera mufuka aceza kuri ajibika hata mucyo mutaro arabya yo kuriya yuguraki ikiboroti ashohora kuyaba ashobora katere tawuni yaro ko yone kinga mbikizo acugwa n'abahereza bito abatera bakora ko betawuni yone ninye nabe ni mu controlling anye kunabe nyija nkanutwa tuje nko feeling twaza ko kuburengiri yacho rwijya kayita abantu kuba kunabenyija ngumbikize yashora kare nkwato munyafu mbikize nkamute yacuboko jimujya mbikize rabaho garuko muco omunju yawo mbikiza kanyorobera mwebembera mpaka mwebembeza mutwara muteka nkahi umuteko munju yahi omunju yeyi mukingirana mbikize tukamushabera yakera ere cyafayo kikaje watere cyaro uko bwire bwawe nemyaka yawe rukaha uko utahurene mu ngofutina nyunkanta mutina hati nico shinagambera nkando mukire kindi ati incu cyo kurebera hari abantu abari abahereza babwegira abandi ninga mashuta bagatapingira abandi konkarona nabariya abiburi rugamba burhanga yamanyire kare akashuko n'amajuta so hati nyoni njandi yo mu muri yabo abo kubanyo n'umbuto bwanje kandi hamana garahanga so mbikize njya kuyabandeba icyabe cyo muri nye kikaje akubaka batushomiye ngo cyo muri nye ni cyango ni kire cyo mu nsomo ngo mushoro nkana kwase nona ntakuma kushomaje biburi so nkani mangu namaragira tinye namaragira kandi agira cyo cyo mu rugo kamutaya cyo kweji mbikize arabo mwebembeza musindika mpaka mutwara chuva muteko mu rumu yeyi ndisho wagira ngo akaryoha hato kuya kizire bankwasa Daneri akaye nera acheza kwenera aza kariyo muganda acheza kwenera agaraka kwata amazi agarya so Daneri akanteganisa ngadane na wakacha ati Daneri ato umusizo nejo wije mbera yo kubushangana inera na isiga nagira ki waza kushanga umuntu ari mu mbera nkeje byona yaze kubyekora byono ko tahura wagira ngo kutamuka je tukunka bakatugera
twe bakaba twegise ngo Yesu Kristo ni urukundo so ngo abanonda kuba gukora byose byakunda wine kunda abantu ningo ine kumusha kandi Yesu Kristo nakunda abantu nakunda basisi nakunda bakusha kubi so mbwenu wabo tine element ejo turabe muhereza munungi ekindi omuntu wasinga korebyo babantu bamureba nko muntu omuherezo ru performing aje so banofu no bonero mbuhereza ufuna chance yo kuhereza ibindi no kwaka tutu ngobura ka tutu kabura okabaruyo rutaro era nyogo mucyara aka taski yo kwanza yampire batakampire abantu kuburo misho gabantu akantu manchi nantwire Daniel kumuoze hiziba agire kunaba nahikayo naiza kukoza imyenda ye kamunabesa ati imyenda kujya kabaye n'umwenda gumu hato ko munabesa ukeza kumunabesa okwata imyendo janika ukeza kujanika hati Daniel mukoma mukomera muti hati eshaheze zinde zasigaraho ubwo mucyara tasike yabe yampira kayampira tasike yo kubura kibera kwachika kiri kito apos utakireba yakwere okubura ikibera ngo utakireba nk'ikibera yo kirebe nk'abantu emitogirebe nk'abantu ngo nubora afune confidence yo kuburumba abantu bingi ninga mahwa gamatojo gakwatine gari mingi akanja tugumogendo ronda amatojo gari mingi ugabure ngiri ugena Bible atwa mushanga naiza kukoma Daniel amuti naiza kumunabesa amazina naiza gozya atantandika mbore ngiri ngambere miti tumutera mungareza mani ato tarani mbatezo mungaro okagiteza teza kare miti so twaye maratenga tumwe ecye hubamete ora yayi hubamete te atati yagira ngweme atunambwe nuko narigiraho abakabine program radio ebirebyo bakija hatandika radio ankori so bagaba bine program yo kubura hakasheshe bukusheshe so bakabangendana ndiyo mumba hereza butwa tuhereza pastor hereza na impereza tutyo tukwereza hamwe ntona amashuta gagumenda gakura bagera n'amakanisa bajaza branch hatukubakiri batandika kuntuma bishop are busy abanyi yatuma hato kandi yo myangi 15 hata kiba busy atuma nyumba ni na mujwe cyako umubona timu yone nyene nabe hatunye bembiro mu majuta kwanka ka ineka ina kiroko murisa najana geresha ya deliverance tino wasigira ayemeriri na pastor wenyine kaza kuruga kugara kumumbera nkamushanga ryamyansi bona buri umari nara netime cyabiro na pastor wenyine wahakasha ora master mukama muno kashanga abantu bona babyameri nahasi obwende kagufu ati akujya kubakambe nambe smart bakantiza nekoti ya pastor ekoti nkagitame ubugaro bwabutarebuka nkashujire ekanzu emikone itakuraba mukushora kuri Daniel ogwa kironenga akisha ya Daniel akacera yagaruka mu Masaka mbikize yagaruka ye murisa yagaruka mukaye nabana be n'umukazi we oragize ngataye munkato mbwire nko buningashe hino buriyo ko bino kiri muto ngato wa hato wakuzere hino boragarikiye kuba meetingaho nkaherera yo ntakabire bishop nyimaho nshigo musumba nabwe ndukushogoringa ndukuzindujuma ko rusigazi takashwe no kushero bwero bwe nyimaho nkija nazayo nabuza wabambikize twazayo twamureba twamutayira yatuzuze yatorambuze mu rutoke batucere miyembe kanshigyo myaka ningira kandi 19 aberaho ngo kate myaka igenzira iwe nkiyo no kuba timu bakiriye nebirebe akwara bere myaka mingi kwatu nasi myaka iwe nkiyo kuza kutandika ho kugira ngo kutandike he kanise yawe nkiyo bukabura wireki tinda kiteka tekero uko kikija nka accident hakwatogwe pastor akija yatebe kansoro tene Tanzania hati yantwara timu kwa tukatura timu ye twagenda kimo kumwine timu ya nkore medi twazayo twakireyo twatayayo twatayire twabure ngiriye mbantu abantu batukunda na eshongora ninjuka nkeshongora cyeshongoro cha chishongo cyo gumushano bo cyabicuye nka cyeshongora banga berente chishongo cyukujya nkutegekere ntya nkuyize ntya okusima ko moyo gwange kubanga era nanti buri chenine cyange rwakubonjagara umpisa ng'umwana mpita mu burumi ngatori wona yebojja nemfune mirembe era ndayira mu masogo ekirinzi jawoli
Chiriba chityate katonda wange munakunesa nyobawo. Yegwe anyamba. So wayishongore cyeshongore cyo bakwenda wange bakuba nkacheshongora omwima yagura yate kumwana muhente nundi jaguka yate na muhente ibishongo byanje by'imyaka yo tinkubyizuka nayishongora byanje bakampa ente 5 nembuzi nkikumi nagaraka nagura yo esente zibanshebere ndi stage nagura embuzi 8 so nkasigaye ikiraro nkasiga nabe kwaso umuntu yajya ati aha habo kwawe twakunywana twakundoguma atogumana twamukunda yagamana pastor witogo pastor Fred kai so nasigaye ikiraro cyente 10 nembuzi 18 hati twahezo rutene twakora ki twargayo twarigireyo twija twahika nangoboherezaho Bishop Weyogwe yantwara ije yamusha yeto kumwana ine kirabo cyamani yantwara Masaka embere kanyigira Masaka oriya pastor bakamba mweta pastor yanyeba akaine costas nkishatu uko mushije yanyebera ki aine kanisa kugeta New Life ekeri yaho Masaka munyendo bana embere kanyiga ekanyiga myenda yona yakura umukazi oriya pastor akaine mchembi na ikakubona yambingumuka meni ntura chachi kina kira chachi mbere ke rimbi chachi bakamba gipangisa bashabera mukande echeza bazamwa bebara omuchachi bakoremeke ruhoro ebye kanisa byeta unuko biri ushanga umuyango bari bashaba umwabazo wenu batera kwepicha so hati pastor gwe yanja ngumenchere nzeyo nyoze za Costa zeyi bwero Costa nzo zabe zanye kanza yo ncera nzozi ngambo niyo nhona yigiye kuvuga motoka izo barimo ngagistamamu najozya ate neya manyo ati nyona nategura najya bite kintu wakitambuza ntabo hoki guri omuhino gwaci gwagiye rivu nagera mu bibati nate ko munyuto ekatambura sebe karuga nkana hari nateka mkunatire mu muntu nakigariza kuri yayaka hati natanka kuronda break nkata kumana break aheri timano kunagisibiri so ogumushije kuvuya kire atabwe cye cyabiro yambingo mukawe yajya ngunoza kumanoze nko ture na pastor nankogu hazo wiyampire yaka yafuruka yansigire enjo ki yagisigire mu kikaje kitanda chamadinda amadinda no gamanya bakabatakije kufuta za plywood hato oba nico yasigire mu cyonka kandi kikanchika mu mukaru mu kijuramo hata hansi no busefuri hati nco nabe nindaro ebikubyagenda byandi kikakira umwe kubya bibara ekiro shanka mwenda byiza binuma ati ekitanda cyo ni mana cyo kikanta ho damage akwankaha akaba nhiragura aha nahashasha embaju nganchi bya mo direct juka taro byokora byokwe yaraho taro byokweshweka kandi umucaci torarare mu kwanga nharare yabaci abebara embere kanumira Masaka inzara yanyita arakaruma abarongo bine workshop ati banyangunze yo banyigiso kubije hati naze banyigiso kubije nkatandikira bakangiso gukora bwa sefo bwo kunagame binusho hati minje mumone inabe nkore yo kwa ure mbaho kuba ure ki kukirize mbaho ejo nkankore yabusha then bakishaze yo kapara yudu bakangabera nkora muki akasefu ako hati yakijo umuntu ari kujya atinyenda akasefu bajyangura uri kubukora nugo hati nanye nkora ko bampaye cyaro kuminge kibiri hata akacyaro kumecho nje nangura akahunga nguro mwonyo nzo munju yori yamushije nkateka akahunga nkego yakahunga otire mu mwonyo okarya niko mwonyo niko kahunga niyo mboga nizo mboga so tima okunizire kandi kurugaho nkagarka embera kuyantire tena mukunarigire nkagarka ntungamo ogo mushije hatkuna bende ntungamo ogo mushije nashanga kinagega kanashanga ogo wabena na ntabera bagwira nashanga baguzire byoma bakabiya Kampala bareteraho umuganda na waryo mweshongozi hato bubire nkanga nakujya nkana igiye composing ebyeshongoro hati ngumanje na burwa mukaga mba ningiye cyeshongoro nyija cyeshongoro mucaci none mbwiro obubunabe ninyoze abadaneri kona mpeza kubura composing cyeshongoro
urwa mukaga nka composing cy'ishongoro sande cy'ishongoro mu cyakiri kisya batakacura hoga hatoga umushe yanjye ati numanye ati numanye kwishongora ati funa sente emitwaraga ati nkutware kamparo zo kwishongora ati mukwe narugiro mikono yabari tugenda muka ngambara mama ntati nyowe nyicerezo mugabo gwanje gumpe akabanja kutusigizeho Numpo mugabo gwanje hakacweka ecweka tukiguze abanje bakamba matusera bakaba imitware 3 mitwari 10 urudo bwiro bwe itakarakatine vari itakari yemitwara abiri ahitwaguze imitwara abiri ninkukurga mu butobo nkukurga mu butobo kumara hari akayeje no mungute igicweke cyona tukahaguze imitwaraga abiri twagenda no muganda wanjogwe yantwara Kampala twakire Busega yanje atuburya nze kureba braza wanje yabari ubana braza ubana anko we agenda kuyachi kamera ati amareda cyenki 10 ati nashanga batari yo twonka yajyangu banyango nazari ugaruka atumwe no burya agakana ime 30% ngene zibisye wa anko wanje reno ubana anko ubana braza atereni batazitwibata ko buye buriye n'ubwira tabashumana bingi ati then nyije turonda turarare then tuza kumureba ncyakare tubanturaraho tugena tukora ibyeshongoro kare nzuma ntwara biriyo no gimupasi agenda mwena akagaruka ngategereza zabashahe mwe zabashaye ibiri nare bwira nagento nomanya kanje nimbuza hari akanisa y'abarokore ankanta mano Ruganda nkani mbuza kanisa mwande bire kanisa y'abarokora hayina mu kujumanya bazindagira nagenda nazam nararama natandika kugenda nindaro mu kanisa eji ndigamuzo muri eji hati ndebe biterane akabire biterane Kampala by'aba pastor bamani bana mutebi bahi hatombwirobwe ngenda murago nshanga yari kanisa nabo bine kiterane ntandika kutambura nukani ntamba ninzerera tukundo buyambi nukujyana indonde kanisa gufuturamo so nho nizere nkagwa mushija bakumweta nsazi obanasazi obasazi arukora na semakura kabine rumwemwe ekeri nkafuta 8 aro mukaga ubhangu hayine mu mucara nabana be baba bashatu haturumba kabajahwire mu kabiri okubatire ekitanda aho abatire entebe endingo ya sofa set hatabana numwe bakoraro mu ntebe ejo atuwe sazi n'umukazo mbarara nkayi mu kitanda chenji bakabataho kateni so hataho misho ine cha computer cyo mutwe muhangu cha CPU bani CPU bani cyo mutwe muhangu then chine CPU yacha hata kaine microphone bwa earphone ngokora bwa earphone eke inaka to ekache then kuri inaka pin kaka nankana kuchumi to munankana hata kaine keyboard ya Maha 2000 eke neza mwaka disk hati mujyangu ndio mweshongozo wa mani atatu ijo katweshongoramu tukarawo inekera batireni nguruce shongoro noza kuronde mitwaro beshatu bebiri bazinga itinkujo ziyanshabiri azo bwiro kuza kushoza byeshongo ko boyine ibyishongoro mukaga ubona kuza ku recording nore bwiro bakabakorana album wotine mukaga ko tazayo tugenda za hari atera akabanza ateka maka disk omu keyboard atera kadongo atere ngoma titi atera budongo bwona buheza acheza akakwata kateko mu kiri mu CPU shoma hari atkaiza kushoma bataho microphone hati microphone aka microphone aka bataho uko itanike cyeshongoro cyona oceshongwa kurga meru mpaka meru utashobize munaka washobya mu kigambe uko gishongoro iraka ryo kubanza rigenda eri yakabiri naryo rigenda eri yakashatu amaraka nkamukaga hatu washobya mwiraka rumwe kigambe kimwe hari wo gambere Yesu ogamba Yesu ati chongo cyona kiba cyafwa mugaraka mubusa kona nabakiyamba bidiritinga byona hako bikaba mbishita mari akantu kari atumbidiritinga byona agaraka tandika kutera buto futera keyboard atizo barumwe tukatera twatera nabishobya zagaza kashaka 8 mwenda mukazi yajya ngaha mwaturusi ando ubwo twantu recording mukazi no bambinga nabarya hero nabana kugira ngo yagambira karyaza mu nicisho nyumba cyafu sazi bana mwe akaryo mushawo muri mari kugenda bati mushamuhango so bambi
twakora music tuja twa recordinga keshongora nijuka byeshongora ibyo kanye nekeshongoro nkana chikopera mukazi bakumeta Pastor Chari impano kuntungamo bakucheta okushaba niyo simu yanje eyo kuganiriraho na Yesu ngai nekeshongoro kugera Stani Lucifer yajya kuba no kuzikiriza abuko nkana yigire mu kaganda kace nkanye nekeshongoro abakoye dene chishongo cyo ni bakija bacozga mune kindi bagera ngo bamwe n'abazitoweredwa namwe abakoye mugeri Yesu rero murira bayita ati bishongo ibi bikija byakwate kamparo bwirobo nkantera ku rusenda abantu bakwata umungaro bantera umungaro bampo busente bansheba so none atankira music kugenda nekura hataho nabo mweshongozi nija nazura nanoko bukoto nashanga braza wanje kanyine braza wanjye kumweta Ambrozi yashura mukazi ayo musiki wa chips bukoto hato ugo umukazi ari kurebera braza wanje hato bantwara kubangwira bajya yajya tinyine braza no mweshongozi wamani yantwara we hato riya katakunda barokore kuyakima ngundi umurokore hato akayenda ngume mu cyereza bintu tugende tusike hamwe chips hati kanda hitwabe turakari hina ntinda o Dr. Bed bwanika hati nyonka ntorukanza kai o mukushaba tumengu nimba ndi mukushaba kandi tinkumuyamba amurum Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kore Media virankore